Ndagusuje kandi nkwifurije ikaze wowe wakanze subscribe nawe wakoze like uri iburasirazuba iburengerazuba udukurikira aho uri mu mujyi wa Kigali hanze y'imbibi z'u Rwanda amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba mwese tubahaye ikaze reyo yawe reyo yanze wowe wakanze subscribe nawe utarakora subscribe ukore subscribe kugira ngo tugende tubana gatano kuri gatano. Ibitekerezo byawe ni ingenzi ndetse share na comment ukande subscribe kugira ngo tubane gatano kuri gatano. Muzaniye amakuru menshi mu ikipe yawe ya Rayon Sport ufana kandi ukunda. Amakuru yo ni menshi. Rutahizamu w'ikipe ya Rayon Sport amanuka hano ku kibuga cy'indege i Kanombe, biteganyijwe ko ari buhagere mu rukerera rw'iri joro isaha y'isa 5. Amatike yo afite, dore ko afite tike igomba kugera i Kigali isaha y'isa 5 za nijoro, saa 5 za Kigali. Rutahizamu w'ikipe ya Rayon Sport aribwo ari bube asesekaye hano mu Rwanda rw'imisozi igihumbi. Ikipe ya Rayon Sport kandi yongeye kugenda isinyisha abakinyi batandukanye muri iki cyumweru, dore ko yasinyishije umuzamu Dirisa Kuyate ndetse na Biramahire Abedi Christophe. Uyu rutahizamu uciye ku ruhande, kuri ubu hakaba hagomba kuza rutahizamu typique number 9 ari nimero 9, agomba kuba ayururuka indege hano ku kibuga cya Kigali i Kanombe isaha y'isa 5 z'uyu munsi wa kabiri. Umunsi wa kabiri uhatse byinshi mu ikipe ya Rayon Sport, aho ibiganiro bigeze kure ku musore w'umurundi Bigirimana Abedi. Uyu Bigirimana Abedi biteganyijwe ko agomba gusinya kuri uyu munsi wo kuwa kabiri. Umugabo ugomba gusinya hamaze kugira byinshi bumvikana, dore ko ubu ngubu ikipe ya Rayon Sport igomba kubanza kumukoresha test medicale kugira ngo yizere ko isinyishije Abedi ari muzima. Uyu mugabo wagiye aca mu ikipe ya Kiyovu Sport agaca mu ikipe ya Police FC, dore ko akomeje kugenda akundwa n'abareyo batari bake. Ubururu bwacu agaciro kacu bwongeye guhabwa agaciro. Rayon Sport yongeye guhagurukana imbaduko n'ishema mu rwego rwo guharanira ubururu bwacu agaciro kacu. Abafana ndetse n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport Murera Isaro ry'Inyanza bakomeje kugenda bashishikarizwa gukanda akanyenyeri 702 kugira ngo bagende biyandikisha mu banyamuryango b'ikipe ya Rayon Sport. Isoko ry'imari n'imigabane mu ikipe ya Rayon Sport rikomeje kugenda ririmbanije. Mu urwo rwego bagomba kwitabira kwiyandikisha banyuze ku kanyenyeri 702 kugira ngo ikipe imenye abanyamuryango ifite. Kuri iyo mpamvu ubururu bwacu agaciro kacu Gikundiro ikomeje kugenda yiyegereza abakunzi bayo, abafana ndetse n'abanyamuryango bayo. Ukanze akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 tubashe kwiterera inkunga Murera Isaro ry'Inyanza. Aha niho rero bigomba guca kugira ngo abafana n'abakunzi bayo bagende bigurira umukinnyi. Ese twagura rutahizamu cyangwa se twagura Biramahire Abedi? Uyu mugabo Bigirimana Abedi wamaze kuba yemererwa amafaranga miliyoni 22 z'amanyarwanda n'umushahara wa miliyoni 1 n'igice. Ikipe ya Rayon Sport kandi yamaze kuba igabanya abakinnyi, dore ko ari ikipe yamaze kuba isetinga ko igomba gukoresha squad y'abakinnyi 26 hagati ya 26 na 25. Rero ikipe ya Rayon Sport ikaba igomba kuba izamuramo abakinnyi 8 bo mu ikipe y'abato batarengeje imyaka 20 bagomba kuzamuka mu ikipe nkuru. Barimo Cindy Jesus, Iradukunda Messi bakunda kwita Pascal cyangwa se Petit Score,
aba bana bagomba kuzamuka mu ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport kandi ikomeje kugenda yiyubaka, ikomeza guhatana n'amakipe y'ibigwi hano muri Afurika kugira ngo ijye guhatana mu mikino nyafurika. Ni ikipe yamaze kuba itabuza tike yo kujya gukina muri CAF Confederation nyuma y'uko ikipe iganiriye na Yanga Africa bikemezwa ko izakina na Yanga Africa. Nyuma nibwo ikipe ya Rayon Sport yamaze kuba igenda yumvikana n'ikipe ya Vipers hariya mu gihugu cya Uganda. Ku mbuga zayo ikaba yagiye ikonfirima ko yiteguye kumanuka mu rw'imisozi igihumbi ije gukina na Rayon Sport. Ni match amicale igomba kuba hagati ya Rayon Sport ndetse na Vipers. Iyo match ikazaba izabera hano i Kigali mu Rwanda rw'imisozi igihumbi. Rayon Sport yamaze kuba ihabwa stade Amahoro ko kuri 26 igomba kuba yakira Yanga Africa ku munsi w'igikundiro. Ni Rayon Day ibura iminsi mikeya kugira ngo intwaro za Yanga Africa zimanuke hano i Kigali mu rw'imisozi igihumbi. Nta gisibya nta gihinduka. Engineer Harris muri Yanga Africa yamaze kuba ashyira umucyo kuri iki kintu. Ibi biganiro byagenze neza kuri uyu munsi kandi mu ikipe ya Rayon Sport hakaba hateganyijwe urugendo cyangwa se ikiganiro mbwirwaruhame n'ubuyobozi burangajwe imbere na Perezida Tade. Itangazamakuru rikomeje kugenda rirarikwa mu kiganiro mbwirwaruhame ndetse n'abakinnyi bagenda bamurikirwa ubuyobozi n'abatoza. Ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bwateguye ku biro hariya Ziniya aho bukorera mu kiganiro n'itangazamakuru ko ibinyamakuru byemerewe byagiye bihabwa invitation. Perezida Tade yamaze kuba yitegura kuganira n'abanyamakuru. Abanyamakuru rero bakomeje kugenda bitabira. Mu kanya gato tugomba kugenda tubagezaho ikiganiro mbwirwaruhame n'itangazamakuru hamwe na Perezida Tade Twagirayezu, aho ikipe ya Rayon Sport igiye gushyira imigabo n'imigambi ku mugaragaro bafite muri iyi sezo y'umwaka wa 2025-2026 kuri iyi nshuro ndetse no mu yindi myaka yagiye iranga Rayon Sport. Nibwo bwa mbere ku mpera cyangwa se kwitangiriro rya shampiyona atari Rayon Day Rayon Sport igiye yatumiza itangazamakuru mu kiganiro mbwirwaruhame, dore ko imigabo n'imigambi ya Rayon Sport ari myinshi. Hanyuma ikipe ya Rayon Sport ikaba yaherukaga ikiganiro mbwirwaruhame n'itangazamakuru ku bwa Perezida Uwayezu Jean Fidele, aribwo yigeze guhamagara itangazamakuru ikipe ya Rayon Sport iva mu gikombe cy'amahoro bakaza kuyisubizamo ikongera ikagikina. Tubashimire mwe mwakaze subscribe, tubashimire mwe mubanye natwe, mwebwe mudahwema kudukurikira kandi mudahwema kuduha ibitekerezo byanyu. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi. Ukande like, ukande subscribe kugira ngo dukomeze kubana. Ikipe ya Rayon Sport ayo nari ngufitiye nayo ngayo. Reka tuze gusubira hariya ku biro Ziniya tubagezaho imigabo n'imigambi y'ikipe ya Rayon Sport mu itangazamakuru, dore ko ari ibiganiro mbwirwaruhame. Perezida w'ikipe ya Rayon Sport yamaze kuba ararika abanyamakuru abari bo bose. Nibura umureyo nyawe ukande akanyenyeri 142 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 0 ibihumbi 8 dutera inkunga gikundiro yacu. Uri gikundiro yacu ni Murera Isaro ry'Inyanza, nanjye nkaba ndumureyo nkawe. Ni umureyo nyawe rero. Ubureyo buravukana kandi ubureyo ni mu maraso. Ukanze akanyenyeri 702 urwego ugakurikiza amabwiriza, ubasha kugenda ukonfirima ko uri umureyo nyawe. Nyaboneka gukanda subscribe ntacyo bigomba. Ukanda subscribe rimwe gusa, ubundi ugakora share na comment. Wowe wakanze subscribe tugushimire
nawe utarakanda subscribe nahawe kugira ngo ukande subscribe. Ibitekerezo byanyu turabyubaha kandi nimwe dukorera, natwe tukaba tubemera nk'abantu b'agaciro. Mudukorere subscribe ubundi natwe turahabaye kugira ngo tubagezeho amakuru mu ikipe ya Rayon Sport 5 kuri 5 tuzahwema ari uko Rayon Sport nayo